Na n'ubu inkuru ikiganirwa cyane mu mpera z'iki cyumweru ni y'urubanza rwa Major Karikisi Nsabimana Sankara wageze bwa mbere mu rukiko ejo kuwa kane amenyeshwa ibyaha aregwa, hakaba hari hanagamijwe gusuzuma ifungwa cyangwa ifungurwa by'agateganyo. Nk'uko umuvugizi w'ubugenzacyaha Modeste Mbabazi aheruka kubitangaza, umuburanyi yafashwe ku itariki ya 16 Mata uyu mwaka, bivuga ko yamaze ukwezi kurenga yaratawe muri yombi ataragezwa imbere y'umucamanza. Ubutegetsi bwo mu Rwanda bwatangajwe ko bumufite tariki ya 30 Mata, byerekana ko yamaze igihe ntawe uzi aho afungiye uretse abamufunze gusa. Ejo mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo, Major Karikisi Nsabimana Sankara yabwiye ko aregwa ibyaha 16 byose. Araregwa iremwa ry'umutwe w'ingabo utemewe, icyaha cy'iterabwoba ku nyungu za politike, gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba, gutanga amabwiriza mu gikorwa cy'iterabwoba, kuba mu mutwe w'iterabwoba, icyaha cyo kugambana no gushishikariza abandi gukora iterabwoba, ubwicanyi n'ubwinjiracyaha bw'ubwicanyi, gufata bugwate, gukwiza amakuru atariyo cyangwa icengezamatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, guhakana jenoside, kwiba yitwaje intwaro, gutwika, kugirana umubano na leta y'amahanga hagamijwe gushoza intambara, gukora cyangwa gukoresha impapuro mpimbano, gukubita no gukomeretsa ku bushake, kwakira no gushishikariza kwakira ibikomoka ku iterabwoba. Kugira ngo dusobanukirwe kurushaho n'ingingo nk'iyi ifite uburemere bukomeye, mu rwego rw'amategeko turi kumwe n'impuguke z'abunganira abandi mu manza. Tugiye kubabaza rero icyo batekereza ku migendekere ya ruriya rubanza. Duhere kuri Maître Shadrack Ruyenzi, uri mu bajyanama mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Irahe mu Buholandi, uri kandi mu rugaga rw'abavoka muri urwo rukiko, ukaba n'umujyanama mu rukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu, by'umwihariko mu rwego rw'amategeko uri impuguke mu mategeko mpuzamahanga. Umunsi wa mbere w'urubanza wari uwo kubwira uregwa ibyaha akekwaho ndetse hakanafatwa icyemezo cyo gufungurwa cyangwa gufungwa by'agateganyo. Niko byakozwe ejo Maître? Mu bijanye n'ibyagombaga kwigwaho kwari ukureba nk'uko bivuze ifungwa by'agateganyo byiwe no kumenyeshwa ibyaha akurikiranyweho n'amategeko. Ariko mu kigaragara mu byavuzwe biragaragara ko habaye kuja mu mizi y'urubanza kandi bitari ngombwa, kuko icyari ngombwa kwari gusuzuma niba umuntu yarafashwe mu buryo bwemewe amategeko, niba umuntu afunzwe mu buryo bwemewe amategeko, no kugira ngo bamumenyeshe ibyaha bamukurikiranye. Gusa ngewe icyo nagarukaho kuri ibyo ngibyo umuntu abivugaho, urebye ukuntu bamugejeje mu rukiko, ubundi u Rwanda ko nabikubwiye ubushize ni igihugu cyakagombye kugendera ku mategeko, kuko u Rwanda itegeko nshinga ry'u Rwanda rivuga yuko u Rwanda ari igihugu kigomba kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu bw'ibanze. Njyewe icyababaje gusa ni ukuntu bamuzanye mu rukiko. Ubundi umuntu iyo ari imfungwa, iyo agejejwe mu rukiko bagomba kumukuramo amapingu. Wabonye ko umuntu bamushyiramo amapingu bakamugeza no mu nzu y'abacamanza, mu cyumba cy'abacamanza akirimo amapingu. Biriya bintu ni ibintu bitubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Urebye ukuntu Sankara yafashwe mu buryo butemewe n'amategeko, agashimutwa mu bihugu by'abaturanyi, bitari byazanye no kumugaragara ngo bimenye ukuntu yafashwe. Noneho birenze n'ibyo, icya kabiri bamugejeje no mu gihugu aho kugira ngo bamushikirize inzego zishinzwe gufata no gufungwa, afungirwa ahantu hemewe n'amategeko. Wabonye ko bamumaranye igihe kigeze ku mezi ku byumweru 3 bataramwerekana, akiba yatotezwa byonyine n'umuntu uzi kureba ukuntu yari ameze. Wabonaga ari umuntu ufite intege nkeya. Ikindi nanone bamugejeje imbere ukuntu baje bamutwaye, wabonaga rwose ko umuntu mbese bamukoreye icarubozo ry'indengakamere. Byaragaragaraga ku maso, biragaragara n'umuntu uko umubona rwose ubona ko yakoreye icarubozo rirenze urugero. Kandi ikibabaje nuko wa mugani n'umwavuka wagombaga guhagarara kugira ngo agerageze kubwira buriya butegetsi ko bagomba kubahiriza uburenganzira bw'umukiriya we, ko umukiriya we agomba gufungirwa ahantu hemewe n'amategeko, ko atagomba gukorerwa icarubozo, ko agomba kubona umuganga umugerageza kumusuzuma kugira ngo arebe ko nta icarubozo yakorewe. Urabona ko uriya muntu yaje ibyo yabwiye abanyamakuru ntabwo bibaho ku muntu. Iyo wunganira umukiriya wawe cyane cyane muri kiriya, ugomba guhagarara ku nyungu z'umukiriya wawe
kandi ukagaragaza gusaba ko amategeko y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu yubahirizwa ku mukiriya wawe, ntabwo uba ugiye gusiga ubutegetsi cyangwa se ubusingiza, ahubwo ugahagarara ku nyungu z'umukiriya wawe. Ariko uko bigaragara hariho ikibazo, kuko namwe mwabibonye ko ntabwo umwavoka agomba kuririmba indirimbo ziterwa n'umunyagitugu kugira ngo arengere inyungu z'umukiriya we. Icya mbere ni uko unyabikubwiye, ubundi iyo umuntu afatwe by'agateganyo kuriya, ikigo umucamanza agomba kureba ni ukureba ifungurwa ukuntu umuntu yafunzwe niba yubahirije amategeko, noneho no kureba no kumenyeshwa ibyaha umuntu aregwa. Ni ukuvuga ngo mu cyo bita mu Gifaransa kwari ukureba la forme de sa détention préventive, kwari ukureba mbese uburyo yafashwemo, ntabwo kwari kuja mu mizi y'urubanza. Ariko mu bigaragara nk'uko wabibonye byavuzwe mu banyamakuru, wabonaga nk'aho mbese muri make bagiye mu mizi y'urubanza, kandi bitari ngombwa. Icyari cy'ingenzi kwari kureba umuntu yafashwe mu buryo bwemewe n'amategeko, afunzwe mu buryo bwemewe n'amategeko, agomba gukomeza gufungwa cyangwa agomba kurekurwa by'agateganyo, ntabwo byari ngombwa kugira ngo baje mu mizi y'urubanza. Mu byo ari kuregwa, mu byo akekwaho harimo n'icyaha cyo guhakana jenoside. Majoro Karikisi Nsabimana Sankara ni umucikacumu wa jenoside. Ibyo bintu biri mu byatunguye abantu, wowe ubibona ute Maître? Biriya ni ibintu byo gutekinika, ni ibintu bidafite ishingiro. Nibirego ubona bamureka nk'icyo ngicyo vraiment ni ikintu kidafite ishingiro. Uretse ko ubundi nabo niyo mpamvu ubona babitekinisiye kugira ngo, ariko ni ibintu ubona bidafite ishingiro, kuko urabona ko baba bashaka no kumwemeza kugira ngo yemera ibyaha byose, ntiyabeho mbese deba contradictoire kugira ngo ibyaha bamurega bije ahagaragara abyisobanureho. barimo bashaka ngo mbese bamufatirane, bamwubikiranye, bavuga ko ibyaha yabyemeye, nuko niba ari ukumukatira bamukatire. Ni ibintu ubona bitarimo professionalisme. Maître Joseph Cikuru Mwanamayi, nawe turi kumwe, uri mu rugaga rw'abavoka i Buruseli mu Bubiligi. None wowe umaze kubona imigendekere y'uru rubanza mu ntangiriro, wabwira abantu ko iyo migendekere wayibonye ute nk'impuguke mu mategeko? Urakoze. Icyambere cyo namenyesha abatwumva nuko uriya munsi bavuga ko ushinjwe yagejejwe imbere y'urukiko kugira ngo amenyeshwe ibyo aregwa cyangwa ibyo ashinjwa, ntabwo ari uwo munsi mu mategeko yagombaga kumenyeshwa ibyo ashinjwa. Ingingo ya 27 y'itegeko nimero 30/2018 ryo kuwa 24 z'ukwa gatanu 2000, nako ni itegeko nimero 30/2013 ryo kuwa 24 z'ukwa gatanu 2013 rishyiraho imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha mu Rwanda. Niryo tegeko n'ubu gikurikizwa kugeza uyu munsi. Iyo ngingo rero 27 ivuga ko umugenzacyaha wese ategetswe kumenyesha mu nyandiko mvugo ushinjwa ibyaha byose aregwa, aho yabikoreye, aho yafatiwe, byose akabimenyesha. Ni ukuvuga ngo rero kuva bafata uriya Sankara bakagombye kuba barabimenyesheje akimara kugezwa mu maboko yabo. Ntabwo rero byakurikije iyo ngingo ko hariya mu rukiko baza baje kuburana gusa ibyo gufungwa no gufungurwa by'agateganyo, niba imihango yo kumufata no kumufunga yarakurikije amategeko. Ntabwo ari byo rero byaburana. Utarakomeza biriya hari n'ahandi hantu no mu nkiko zo mu mahanga umuntu aba yaratawe muri yombi, ariko noneho umunsi wa mbere wo kuzagezwa imbere y'umucamanza hari aho twagiye tubibona nyine ko mu migendekere y'urubanza umunsi wa mbere amenyeshwa ibyo ubushinjacyaha bumurega cyangwa bumukekaho. Hariya naho siko byaba byaragenze se? Oya, ntabwo ariko byagenze. Nge ndimo ndavuga ibyanditswe mu mategeko.
ingingo ya 27 y'iryo tegeko navuze haruguru, wenda niba unashaka yenda nshobora no kurisoma kugira ngo abantu baryumve neza. Iyo ngingo iravuga ngo umugenzacyaha yandika mu nyandiko mvugo ibi bikurikira: icya mbere, ubwoko bw'icyaha n'uburyo cyakozwe, igihe n'ahantu cyakorewe, ibimenyetso bishinja cyangwa bishinjura ukekwa ko yakoze icyaha, imvugo y'abantu bari bahari bikorwa cyangwa bafite icyo babisobanuraho. Iyo icyo gihe umugenzacyaha asaba uwabajijwe gusoma imvugo ye uko yanditswe, nyuma akayishyiraho umukono iyo ayemeye. Iyo atazi gusoma, umugenzacyaha aramusomera. Iyo yanze cyangwa adashobora gushyiraho umukono, byandikwa mu nyandiko mvugo ko yanze nyine kubisinyaho. Amakosa yose agaragaye mu nyandiko mvugo akosorwa binyuze mu nzira yo gukora iyo nyandiko mvugo y'inyongera. Kandi noneho inyandiko mvugo iyo ngingo ikarangiza ivuga ngo inyandiko mvugo irangizwa n'indahiro yanditse ikurikira: ndahiye ko inyandiko mvugo ari ukuri. Ibyo rero umugenzacyaha agomba kuyisinyaho ko irahiriye ko ari ukuri, noneho n'ubushinjwa nawe akabisinyaho. Mu rubanza rero rwa Sankara mpamya ko iyo nyandiko mvugo ntabwo yayihawe, kuko yayihabwa ntabwo bari kumuzana mu itangazamakuru ku itariki 17 ngo baje kumugaragariza abaturage, noneho ngo bamuzane no mu rukiko ejo bundi ku itariki 23 bavuga ngo nejo hashize bavuga ngo baje kumenyesha ibyaha aregwa. Oya, ejo ntabwo yagomba kuburana mu rukiko amenyeshwa ibyaha aregwa, ahubwo yagombaga gusabwa kuvuga niba yarafashwe agafungwa bidakurikije amategeko cyangwa se bikurikije amategeko. Niryo kosa ryabayeho rigaragara cyane mu mategeko. Nta hantu na hamwe bigeze babaza ikibazo bati ese uyu muntu kwaje kuburana igifungwa n'ifungurwa by'agateganyo mutugaragarize mwebwe mwunganira, mutugaragariza amategeko yishwe, cyangwa se babaze nawe ushinjwa bati ese urasaba gufungurwa by'agateganyo ni izihe vice de forme cyangwa vice de procedure zakurikijwe. Nta kibazo na kimwe bigeze babaza, ahubwo bahise kubajya mu bindi nk'aho urubanza rwo kuburanishwa mu mizi, kandi dosiye urukiko rutaratanga ihamagara rwo kuzaburana urubanza mu mizi. Ukuntu bisanzwe bigenda mu mategeko, iyo bazanye umuntu imbere y'urukiko kuza kuburana ku ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo, n'ubushinjacyaha buba bwabisabye, ntabwo ari ushinjwa uba wandikiye urukiko asaba ko yaburanishwa. Ubushinjacyaha bufite izo nshingano. Noneho iyo bigeze mu rukiko, umucamanza ahanini yakagombye guha ijambo mbere ushinjwa, akamubwira ati dore ubushinjacyaha bwakugejeje imbere y'urukiko kugira ngo bugusabire gufungwa iminsi 30 y'agateganyo muri gereza, uve kuri sitasiyo ya polisi ubufungiye, noneho byisobanureho kandi buravuga ko bufite ibimenyetso by'uko ugomba gufungwa by'agateganyo. Ntabwo rero icyo kibazo bakibajije ushinjwa. Hari n'igihe nanone usanga urukiko ariko mu gihe batakibajije ushinjwa n'umwunganizi we bafite uburenganzira bwo kugira icyo babibazaho. Niba batarabibajije ubwo byagenda bite? Ikosa ni iryande? Ikosa ni iry'umwunganizi wo mu mategeko, kuko ushinjwa byitwa ko atazi amategeko, nubwo yenda Sankara yaba yarize amategeko muri kaminuza. Ariko ikosa ryabereye mbere nuko na mbere yuko urukiko ruhamagaza urubanza rwo kuburanisha ku ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo, umunyamategeko yari yarangije gutangariza rubanda rwa giseseka n'imbere y'umukiriya we ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka turimo, imbere y'itangazamakuru hari n'ubugenzacyaha bukuru RIB, yuko umukiriya we afunzwe bikurikije amategeko. Yaho ni ikosa ryabereye. Ni ukuvuga ngo umwunganizi we ntabwo ugiye kongera kugarura iryo jambo ari mu rukiko ngo akane ngo umukiriya we yafunzwe bidakurikije amategeko, ngo yafunzwe bidakurikije amategeko, kandi yarangiye kwivuga. Aho nanone niho mvuge ko yarengereye ku makosa, bitewe n'uko itegeko ry'abavoka rigenga abavoka hafi mu Rwanda no ku isi hose, ntabwo mu manza nshinjabyaha umwunganizi ahagararira ushinjwa, ahubwo aramwunganira.
muri ya conference de presse yagombaga kubanza kureka Sankara kariwe wivugira ati ndafashwe mfunzwe binyuranyije n'amategeko, none umwavoka we akamwunganira akavuga ati nanjye ndunga mu by'umukiriya wanjye. Maître Shadrack Ruyenzi, mu gihe ukekwaho icyaha ushinjwa ibyaha abyemeye byose nk'uko yabikoze ejo hashize ndetse akabisabira imbabazi, urubanza aho ntiruzahita rurangira ku buryo bwihuse? niko bimera, ariko byo birumvikana, ariko ubundi ahantu hari abacamanza bakora kinyamwuga bagomba kubanza kureba bagasuzuma uyu muntu nimba koko ibintu byaba bamurega kubyemera abyemeye bivuye ku mutima, ese nta yicarubuzwa yakorewe, ese mu kubyemera agomba no gusobanurira sosiyete nyarwanda uko yabikoze. Ntabwo bapfa gufata ibintu gusa ngo babwira, agomba kubisobanura kandi akisobanura kuri buri cyaha, ku buri ngingo bamuregaho, uko impamvu abyemera, uko yabikoze, kandi nimba nta gahato kamukorewe kugira ngo yemere ibyo byaha. Umuntu ushinjwa ibyaha unabyemera akabisabira imbabazi, hari igihe se umucamanza yavuga ati ibi byaha byose nta na kimwe kiguhama? yabivuga cyane cyane aba afite ibimenyetso bigaragaza ko uwo muntu yakorewe iyicwa rubozo. Ariko ikibazo dufite ni uko mwabura mu bucamanza bwacu kenshi usanga harimo hazamwo politike cyangwa se hakazamo inme visible, ku buryo usanga umucamanza kugira ngo afate icyemezo mu manza nka ziriya yikura ngo yigenga, afate icyemezo yigenga, biragoranye cyane. Maître Joseph Cikuru Mwanamayi, hari abafite impungenge bibaza batese umwunganizi w'uri kuregwa w'uri gukekwaho ibyaha, ese ari kumwunganira koko, ari kuvuga aho akwiye kuvuga, ari kwaka ijambo aho akwiye kuryaka, ari kuvuga koko nk'umuntu w'umwunganizi? Hari abantu babifite impungenge, wowe ubibona ute? Umwunganizi ni umuntu utagomba kugaragaza ko yakoreshejwe mu buryo atisanzuyemo. Muri njye sintinya kubivuga, mugenzi wanjye Maître Moise Nkundabarashi, nanjye nakoze muri rugaga rw'abavoka i Kigali, nzi imanza naburanye nyinshi mu nkiko za gisirikare cyangwa z'abasivile. Nta mwavoka wemerewe guhamagarwa n'inzego z'ubugenzacyaha cyangwa z'ubushinjacyaha ngo ajye kuvugira dosiye y'umukiriya we imbere y'itangazamakuru, urubanza butaragezwa imbere mu rukiko ngo bibe byategetswe n'umucamanza. Aho byemerewe gusa ni igihe batoniye umukuru w'urugaga atanze uburenganzira ati leta yambajije ku kibazo cy'uyu mukiriya wawe, none genda ubitange ubusobanuro. Iyo batoniye atatanze ubwo burenganzira kandi nabwo hafashwe icyemezo cy'urukiko, umwavoka akemera akajyayo, icyo gihe mvuga yuko nta bwisanzure afite, yabihashwe na leta. Icyo nicyo cyonyine nicyo navuga, ni aho ngaho ikosa ryabereye, ariko ni ikosa rya kinyamwuga. Kuba yaravuze yuko umukiriya we ko ukekwaho ibyaha afunzwe ku buryo bwemewe n'amategeko, abagize impungenge kumva iyo mvugo, byowe ubivugaho iki? Iyo mvugo nange nagize impungenge zayo nk'umunyamategeko, kuko bigaragara ko atari imvugo y'ushinjwa, ntabwo ari yamutumye. Kuko iyo agaragaza ko yafunzwe bikurikije amategeko, yabivuga akabishimangira, yari kugaragaza uburyo ki habayemo extradition yemewe kuva mu gihugu afatiwemo, niba ari Komore, niba se ari Zambia, cyangwa se niba ari Lesotho yari afitiye ibyangombwa. Ntabwo ibyo bintu bisobanutse, niho ipfundo ry'ikibazo riri. Kuba rero umwavoka yari yihandagaje akavuga ko umukiriya we yafunzwe, yafashwe agafungwa bikurikije amategeko, kandi umukiriya we ntanajya imbere ngo abishimangire abyivugire mu mvugo ye, bigaragara ko nta bwisanzure, nta bwigenge, l'indépendance professionnelle de l'avocat ntabwo ihari. Muri make n'icyo nabivugaho. Ya Maître Joseph Cikuru Mwanamayi, wunganira abantu, uri umwavoka mu rugaga rw'abavoka i Bruxelles mu Bubiligi. Turagushimiye cyane ibyo bisobanuro duhaye n'aka kanya. Wakoze cyane Maître.
murakoze mugira ibihe byiza namwe. Ya weekend nziza Maître. Maître Shadrack Ruyenzi uri umwe mu bajyanama mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Irahe mu Buholandi, uri mu rugaga rw'abavoka muri urwo rukiko, uri no mu bajyanama b'urukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu, ndetse uri no mu rugaga rw'abavoka bo mu Rwanda. Maître wakoze cyane kuri ibyo bitekerezo n'ibisubizo duhaye ku bibazo twibazaga. urakoze cyane bwana Jacques muri Ntare.